بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وتكوف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام dada Janeti tukufu. Watukufu turengesha bashinu li halima za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yarunike mlimle na maisha mema na mparano na mdunga. Watukufu na ma yetu zinunga bwanama wanuzi sao yawala ngofikiri ndo rufanya de bazila wena kwa murada. Alhamdulillah kwa timna bazifanye kwa kama shindambe tizifanye shando woni sauka ya alaikum salam albazi wanunga sarma siasa kinyume na wandu jina wafikiri nga sarma kodo abonge uwe mawaheze de bazila ndo kaya wa komori ngo ishilia wandu wote ngwaile wao zenda bonzo ndaba ya de faida na mwele wa ukaya wakati nifanya mpango mimi na nama wala hauwa naona jina ikaya ngamon zone arrive haruma réponse ya ko lidowa touche ou changer débat shaila tena ngenjao haruma ila victoire ya débat. Watukufu mimi hela katimto bakawanho shelizana ni ibada ni Mwenyezi Mungu darambia Mwenyezi Mungu anambaka yafadhakir na mshelizane inna dhikra akosh ushelizana tanfa'u lilmu'minina yufayu amin Mwenyezi Mungu. Simwambiani arma insha litaula ko jinanilu kanuno wakati kadhamu zadaira yo atangwara mwe internet abasainu benga mabahano mboka hindini mautu taqiyu hayatun la fanaha laha qad mata qaumun wa hum fi an-nasi hayat. Mimi ni mweloka ya wandu kaule wongo nzoa badili zoraona wongo unamuosha ukweli wafu zeroho wafu emio hamu na mtume na yule maana kungula dhumu rudoa ile za hata waelewe itibarai fanya jana jibaika mimi si honga na faida nyingi wakati silitelewa kaya wananyasi ngoele wao ze kweli shan la ila hadisa hukaidi kakabati za jede kasufanya nao kabwa kumore muishe mwananyasa bega wamukaro mwenje chileze group shane zefili abokara wasuli yao awala alhamdulillah na shukran Mwenyezi Mungu babo mwenje ko tsoro kwa kumori beze filimu za banu kajapulo ikayale wongo isho wanu wangu kaya azalika tena mahala tamwenje bamonje derezo shwa kumori mweshi yao wanongo samba binyanya jana fanya mpango ula wandu wenji wale wanipara wakawinisa ukaya waele wakaya wananyasi kwa china vision shando yukangu washinda nao kikaidi na uguguru doki yabo na mwele ukaya garhundao ushinja na maza de bazila wala mtsoneka kejadi muri debate zila de bazona mana
adaba zona mana cherang zona mana ku hakaya ngetongozawo wananyasi ngwa degajeo yeheni ya hao wandwa ile ka yehe ni debate politique yes politique mumikoni mfano mzima wakati wamba wandu wengi uwele waka banu yinzo kweli nimwambia nuka ya kutafautisha wandu kana dhamana zinzitenda karna ujwa wele walewo wanyasi walokinyumenezi wamekaya ngwarema wazali kiko tena wandu wa manzao lazima ngona ndo manzao ni wandu wanzao wao wakana ezi lazima wao wakaribila ikala wandu warema wazali leo ni serikali ya wamba ya serikali ya zani ingefahamu sajaje ingefanya watu lazima watu wauzise kama mimi bwana matukufu nimwambia jinadi njambe komori ndio njema ngashauri alhamdulillah Sheikh Abdullah njamba nga asamputsa shanga mniko wangu mifano ko wandu na kenzo elewe timuzisani wanama ukaya ikanga mwamba ukaya warumau yensia basaini wowezi woja yele zinarduka zo watelebanu hindri lazima ruhusa suala lazima ruhusa suala haukahindi manama Hamid Muhammad tusazaho pesa haukahindi rienshi makatiba na mahakume likahwende siwa hamisada izo wakaurume ezi kwa jakawana nziro horambia kwa jakani hata emishara ranzi kwa kumore ikauliwa hamisada ngareshelewe video ya mwisho yafanywa ni fahami arme kampani ile bunjo ilifanya Faransa na uze kampanya ya 2016 ifahami hamba hindi hamba zemali za njia wakati Zambia kana yezi hesi toite ekonomiki 200 millions de dollars ima pesa yao wakanaezi makati yayo warambia ukaya yao tsima pesa ya mizahara shamba kaya wafanyao jengo hizo wahuzaura ya watu ili yenti huwe ili waundensi alafu rewauzise ye 200 millions de dollars hiyo nonyanyasi mwani yao yezia sambika ifanya ndongo zinjianda zikaza upando daba zifanya ndongo hindi wandu wangu wanzambe kari wanu ngabasayinu serikali ngera nganya onjamba kabati wanatabu ajiliu siwana dabu kwesi ngareshele yao ni wandu mwambo sambi harahara sambi haka urongo wa wae harambe ukaya ngasina mapesa ruto ya rumia ya sasa 15 milioni de dollars mapesa yao yote ya uliva mizahara sambi roha hatimizema ndahenza ikarjana manuga mapesa yao sambi hakabanu wajavyo ya mapesa kamtandar zambi garmuti saoni hakauni wakati wa bila kote pouvoir kote opposition wao haina wandu kana hizi ngelazima wanafanya bila zao lazima mnafanya bila hali halafu wananyasi wanu wagwari kama msajaja basaini rangu 2016 kwa komori hata basaini karjamia mshahara yabo wezimba karja saidi wa mshahara karjamia mshahara ngarjiliba wazemeli zaatu yabo wala kauriliba hau mezi na wanurjiliba wahesha hatu wezimba kwesi ala kulli hal donc zete bazilangu zona maana kwa komori zona faida kwa komori nyuma bali kama karja zalomanga rizala bangu ngareshela azali izura wana sonti pia ngabonwa buka azali haratiza sambi wisahero bismillah shahina mudakil na duzise yemana wasambi haja
yafanya mwezo handani liba wandu wabiga liba wandu araro liba wandu eza jiri hinda tushinda kontunye dabuka hamba nrabo yunusa mashuri tuzazaho kwezi dabuka sambi habari ya nrabo shasira kakomori gardoka azali hafanya maham fukare kajamia mshahara kwezi siraka komori gardoka ya wakatazali ya roho hormezi hasine wandu walibwa mwademe wakanezi sambiwa makamsilibe bali sindaunda wandu wazia manjia sandi ndi abo amaoke sambi haja halibi mwademe mwadejwe yene bisaero yebisaero na kauliba utwashe meza kartina shintu ili alama ya nrabo shaizo ngiladhumba ki hikma na aqili zangalie ngudisha mambo maremo azalibaye maisha ngoma zero watukufu halafu wazamba wandu waishu bonze ngwaremo wazalibe maisha ngoma zero wanu sirjai honga ruono wanama kumori uwai wajimbi hado euro 50 bonze yabo dal majana matano 2 euro 50 wo uwai wajimbi kalkitimu jimula kamili kaltutimu jimbi la kamili 2 euro 50 ngojo hunungu ya hulo mararu hakat euro harambe hadi euro mfano na sabama na di euro ikola nza hule babu ka nza hule jimbi la kamili faransa ngora ngaba sa hanu tishanga dana tsaja dana manga join namne maisha haya kwanza banu rijai horiyeshi hulu zundiho riwono makata tanga bubulaji zaba ya faransa yule namna zenongo za heya kwesi ndugu yabo ngoro horona wajimilikiu na manongo weziru za heya ko jose linda haina mbahendu sahobo nzeija ya hula lazima ngardo tambiha ngardo kosa ngarona uze jitihada serikali fanyao ili saidie mabahazazi yatu ngarona namna serikali fanyao isaidie walimaji abo bakisha emaraia wa kompanya zero hizo waambie walimaji katijao wazemaliza hatu mtu wazo msaidie shika hono dukani hambo hule gulna tsohara shuna jamani unambara zuizili pamanike mazalika ro za tole yabugar saidi yao la uziro wa maisha uremao na mwesheleyo kama nyasi ni madhhabu ambayo yaporatewa na serikali paswendi auze sole ali ya hula ali hene hashtaki hamwe wapeu hambo harande nani yabona bordoshi na equilibre ebei dokari saidi ya serikali yo ujoshilia bei ya hamba rimdono sio serikalini ya lengwa hukumu kweza tukufu kama nama bukaezo ko ihongo na salary ya 2000 euro zo ko linganya salary ya 2000 euro enge bakora linga ngehu bakora linga 2000 euro hiyo Musuko ujo hade wanabaka mina singali baut 2000 euro zukweli garli baut ngamli baut 2000 euro shara ardani rudi utsone haya wambeka 2000 euro liwa ngereba kewra kume hora 20 indexi wakuntu amerika wamrado kubalia mlaka bana plus yote yaho emejipe rengas ardi kanti ngwanza bezaza hao indexi batomro zwali bemba hindu ani haruma dawula yambeze kweli wangu washashi walibao manugo odo ndo yeshi umurudi basi shata ngaramazela merzatu kumnukubani saidia la meri halibimna haki wahe na nini ngamtoa Yesu mlobo nzee ukayapea nzima yanzia nzima na msabadi yani sirangi yoyo ile sa
ijwende saze peyaji za hanisi jwende sai komon hununu anza kanegara taka na mali bemba e patante problem shabanzo bakipare lobaya no nakubali lelewane yabonge ekamono mwana make maisha wa maziro zukweli sha na jangali yensi hatu swando hatale jinja basainu rando litaye bonze na bwasina ardhi ya ulima washashi na kubaliwa lima sonti nga saz ardhi hizo zihamaru kundusu yabo abosaka ule mundu mimi wame nantojera umu na bwamle wakati okanende bonze chancho ndani fanya baadhi na yone josongeza ula uzole jindi apuwe dekaya wahunde hele jimi ngulo jinji endovi ngyo nyinji ogongo ngo mwinji embatengyo nyinji yone josongeza wanduze bei za maazisihi chaina wakatemba ndilo chashi Mungu tohoze namna ya wana maslaha si uona ka sikuza ficha zinji zauti habonsi sikuga jaja zihabo juu abonge wanadeba wala mimi ngwani bali ya uhalisi hakamnungu shindo halaka wanso wanafikira ikawisha mnasubu tamba kahari karjaka hidano katasambi na kililu mrutseha ikawisha mari kaja parota wanso holo katoa kililu na kambi mrutseha sonrata sardiniatawa bujiatawa sha youtongeza wana wakabanu walohunu maswani waelewa kama nukwelewa ndwanu kwa tina atambabeshele ya umumwa haudo toshina na basi kwezi kabati wakati wala kumensi inuibuhe hamade zezi mbili za ibira wanu za sambi na ikili nyuma mbele hena wakati na tuangalia ni wandu wa mamadu msifu na mtuangalia internet ani umahawamu swakili wa heze 20 miliard za info saudien za kautongeza na mzenge na mfu ude malila ndio samihi mzee wangu usfalibura mna mahali sina yona bana swalibura ngweshele yondo bau au na hantu yamba leo arimena ndatauje moja kwa moja bahize mfuza na maguzone mzeye yade 20 miliard ya hefon saudien ya jabanu omuhawa mwisho na ikidilutu mzemanda ezemalizo zilendo azinjanda bakajanjara mabank ani kajauni hamba bahanza tilwa yemduma madu ondo ule wajaba anu kwezi hondwari hadai wali baye macho wabuhe mabani hatu waelewe karibala kweli wala wando dukoja wadu sensi inu izo kalizi hamguna mtu izo kalizi kwezi mwisho mba ya kabati wakati wakatabu hamanda basainu yatijau labda wango farata kwa jenshi banu wango Faransa kwa jenshi banu kwa tibanu shata izundabu wando ka Faransa ngweshele yao de tabwaziona 2007 2008 2009 na sama 2008 si mwenje si gazwali tsie sansi zaidi ya miezi 6 zabaya halafu hunu hata duisha mwanzo lenge tawao bala yo problem hamaka ja poro tawa mafranga bikauta yo problem hamaka ja poro tawa dokiabu gar hadala nao banu miumwambia nikamdo hada wando aji shaksindasi kwezi hamabanu karjazalo banu yode manaboko ize debazilangu zo muhimu
shaina mndu azala Komoro hauya shikomoro wesheleyo lazima tukubalia hadalwa lazima atukubali hadalwa watukufu yode mana bokosi wasaya karena ujo ukubali lazima ndo ujabanu reshelezwa Komori vanu zorfanyao ngarafanyao ibada ngareshelezi zao kayo amri ya Mwenyezi Mungu fadhakir na mweshelezane ngareshelezwa Komori henye na mwesheleye zitaburanshi na mweshele horalaya na mweshele horliyo kwezi izote pera murashele bahege zitsononga bwandu wenda aeroport akao filme mabombo ya mvio ya kula mwisho bandi kililu mabombo kajenda tena ato horoja banu hoja kenti kajaju hatena na helikopter za ufundo shanje shabuzi sakajabanu onruanumba shabuzi zengo pia ngazeli kwa rais sasa leti problem mbele fatara zaman shana ruzisane na ruzisane kwa sababu ndetsi hatu kena ukiswali majini kena ukiswali masirandasi wasi pues dasi wasi donc kawandu wajiwaza wala lazima wajue homo lamha yamru ya joka uja ani yamru weshelewezi azali hata basayin de marais wala mwanu ujuka uja jame banu jawu ani azeki ngud hadayo yambe wandu wala hadi wala kar mara hazazingilizila wakana parojo la mhola de mara mamulidi akawasa hajonsa ukakana parojo elewa kwezi ni wandu mwanda maisha nambari ndongoti grupu aya bora mwele kwa ndo watu ndo kubali zenje mazifanyisha hao shala zimardo shile zisa lazima karme de basi nao lazima donc mimi ngamrudina mbeganu hai conviction ndo niyo na kama mimi ngamzambo haura Mungu wallahi alazim amiulaba tindabo kawira isaza sinafkaza ali wallahi alazim kan zamba bawe yazali gamzambo batsono azali sono sambi sono kelilu gamono azali ni jeni jibu amboka ya serikali yenu wao wetu wao jangoja tina basi tona damu lazima ngasina maboto shema boto ya hatu kati kaja anikati kana utolinganisiwa ne maboto ya wandu waruma bantu swa wakana manyewa kana mali warihuzu wazamba wao ze mali zikanya wazirenge wasampanya yentili hasara kasora tambopando ya hezi malizo kwezi ngawanda domba kaya azala kauza pasiporo rangu hale ngamula soni defi ramu juzi jana leo mraba leo shahida ni zenu zihuzo wakati wa azali amjokaba saimu ngawafanywa renouvellement wawandu wasawankiwa kishari ya baisha ndabo shawankiwa ngabo za blokewa mongoni mwizo de passeport diplomatique za uziwa wakati wa sambizani kwa mafafadu wandu wa blokewa de passeport za wizo donc yabo amanzo yedeba ikena mna yorjeneleziwa yes
neze miliar ni wanu mago sambi hara za jaba ya zamba wae zilumilwa ndaba engizo nda akasambi hatrahi nation haukahindi hamba ze passport zilangu zuuzo ziundensi mapesa yaja harambi akayacha fami harambi ya vidongio hamba wao sambi wao watia 200 million dollars yaunda wati habemba wahazaki ilwe bakaru ndoda sambi akauranti yezi akaupale akauhangua hamba ukahindi hamba vama pesa vavo ya arma konti vonze tenda mbi amba ranejeze komori rangu sambi anateza tano pesa kajaja tukiabo karna ujua mli hadaye ukahari wangu watapala ori wajilibeze malisa hao na wangu wakaurili bahamisade komora tukana bije mwembe hari wangu Aisha waundo wema kwezi ye komori keja kana bije pesa komori kaja ka ujula ka urendwa hakao ka urende sahamisada ingila mumra twankila tahale ngira mumra ke mro wanongoza mali hata hale ngira mumra kana ustaraba tahale ho jusesh alallu ka yeze mali zesi twaje kono bikiska urendwa baza bazila tata mishahara pesa ya Qatar banda jalibi mizahara komori ebanu salaire za komori zikaunjanda bija komori yevyo sawa mnende likola tahale mraju sema swala yao mdaelewe ewe anuna wala wapeumba wezimba wanafikimba wafudhulimba waroten simba ndio mnyonyangu kama ndamu yajusema swala yao hawangu azali harumubanu 2000 99 à 2006 boa como rikauliwa tikawajaka tabamsada yobonze amta usama hafan na mwezi mzima bahido fanywa msada wa 500 million fikiri ba mwezi mzima watatu jirape pendant 7 ans urobo hakauliba wandu wemezia hahe na ulibazi areleza taki okumuri boma za hidinga rishile yao ngarejao makatazala kauliba wandu hata 2 mois mwezi arma mwezi anyakautanga ya mezi minele liba wandu ipata wandu haroha hensa sabi haja rikauli bwa hasitwa ekonomiki woko kwa jaona haya hozamba pesa kwa yaswarifu sitwa ekonomiki yako moria ka urendwa yabona boko mimi besetu nda wastarabu wa anu wa na nyasi walo bonze wa wastarabu wa tahiri juwe masuala yao kwezi akabanu zinongo wanadamu waenshi kwezi zinongo wanadamu waenshi jao waziona ya hoto kama waje wanduaze wazike wanduaze wale bangu weze memoir zatu karna ujo wanduao riwabe nafasi karna umana nao akawo wade wanduwa wade wasahau wade udiwaza na hence kwa nanyasi ngogo wade lazima ruwa ramen ruwa eleze hata waelewe waishele wala mweze fikira zao waishele kwesi ngareshela ole balaji de school president zani ya mangura university ma opposant wareme hadis mailandi abu ngozo yoze sheya nono da kuma jeno ko rema wandu barka zaral kumarman tsole ba ya madamano azali ka uruha mwezi azali kila tole kana mungu miranda astaghfirullah wala wa university wa wandu warejeza wa points hot
azala kauro hakula tole karal mongo mitano sambi haja haisisi dal mongo miraru mongo mina kaja fanya mezmiraru hardi haiheza yene hataral jana kwezi basi na hata manungo nojo kapurukwa makati yake akasiri ikau hezi wa university e wala haja sisi e haka ikau heza bangeni komdujuo sotir dagar stamil shangar da shele akar jadi was uruwo zitaguza karamenti zote pia shazinjiri zionu hafaida kwa Komori harumazali ihavumwa na mjebano mrabie nyinyi ye Komori zino ngofanya hindi abantu yambabi ambao sabi fano yoifano wajeni kamrambia sambi wakatakana ezi mbani ye Komori fanya bango hindeza mali sahau banda zikauli kwa msada kamrambia kwesi be portable Komori azali yoifani wa mapsa Komori university wa mapsa Komori rikauli wa feza Komori kwezi watu wa mwenji hafeza Komori miji hundu moja makati yao yode mapsa Komori azali haruhati misambi haja giluaja na mbrambia manungu afanywa hamali za Komori wakaure ndesa hasituainete ekonomiki kwezi wanduwa ukonojo ujifahari amjokwenda hikma na akili ngwajohe lewa shaima na kungela dhimurdo rejeza iliwa na nyasi Mwenyezi Mungu yawatai Alzheimer wadiwa za hizo waona wajua ulamu hakamu wa benzewa ilewe kabanuko ni ridungu mafiti wakaona nyasi wala wadungu uvu yenyo yulema shapa kayo kanilake tukiru wele wakawala kwa nilikoza kwezi boyo isho manda mbukare azali haraje ban kasina fanya nye ibana umejola kaureje zo sabali ndi na bwachukanya abako Stefania jana ngabo mbukare elafani keja kazo bei imana elafani vumlo leo na bazali haja rifanya design elafani keja fungula kwa Komori rifanya design elafani keja kwa fungula wanwa idiwaza azali haraje 2016 ihundu bei wanwa ireje ngwa ilimao 2016 17 18 19 20 21 22 23 amna jemlo wazana 2016 azali haja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ngas 2023 mahasita ilafanika na bei na bonga bonga kaban mahakume asukana bei yeunu mahajo kabra hakaje kazo bei hamabo yo problem imana leo wanabo ilafanika kazo bei na bo aminu kayo yo bikaza bei showa mahabira kuyakasha mnaifungo kete kazo bei kwa toa pila la vanara jana kwa mna mawire yangu ule hongo hema badila fanika tukaza bei ngamona wote sio hizo donc wandu ngalazimu ruwaeleza tai zichozile je wala mhe kwezi bano wakati wa samina ikililu kama naroisha na makao mjeure wako jaja kwa kauzamba haukabo wofa taratibu atamweza tumu moroni ani emijia zingiza moroni ndo hukemwenje ile jitihadi walioifanya mweza tumu emijia zingiza zikapitali zikane mwenje basi shekaleo ngamnabyo kaya wanduzani wa mpara na bakaya mwenjewo asina lera ngapiwan ko jaja mamjana ko jaja hata ya hunda boko ngwa uonao hali karado ufungwa kukoja kaya wallahi alazim ikarangu siku azali arejei banu mwenjo arejei naona mjuani adonjo mijini hatu ambusha
ikaranjilo mjini hatu na ambuji tena karjanjilo na ambuji tena bwana unge mora na basainu ngoyo ikamvanga nyangu ngutomi nguzo mwavuli shaharudo mjini hatu na ambuji ni wandu makana serikali za ambuji halafu wandu wa mbali wala kweli wala wandu wa kanati jono ala kulli hal yamkiradire ile waanere shedezane ngamjojo urema azali ngamjojo kama opoza shau hadayo wa komori yonde hazi nkuu kukarna uto hukubali na ninga mambo kanga miharuma ibada witi kwezi ngamna mwanamsho wangu akaja komori bahien swararu na yahuja hambia mdadahe kama done zangu shohida hata mdadahe kayatimizi vakansi yahe wa kurte msafara hao wareje weneza 2008 kwezi 2008 abo 2009 foko ja fanyo referendum ila wando idi waza kawai bagi osoma 2000 yona daze bayo hata wando kawaza hizani eze vote za 2016 ziwaziwa hizani kama nje ekakarti wamba monti yakana haba kaona ujabili lazima mcheleze ni bayo ibada na Mwenyezi Mungu haamrisha wa idh ta'adhana rabbuka aishelea kwa mtume wakati Mwenyezi Mungu ya amrisha na mweshelee bwana Adamu wakati Mwenyezi Mungu haamrisha kairi ni la in shakartum ikamshukuria la azidannakum bimzidishani wala in kafartum ikamkufuru inna adhabi la shadid za adhabi za Mwenyezi Mungu zombia afu zonziro zo kalite mimi ngambukaya ekesto homweje kabaja shukuria akabona ngoti mwenje zaida mahamira rakamia seligiri mwenje ngoti mwenje kwezi kaja jeri shukrani na hiyo fardhi hiyo amrishiwa na mshukurie Mwenyezi Mungu amzilishe kwezi yende manako kesho lazima nikubali wale watufumu wajema ndio hadaya anongora yeshi wanama haina usikomsa mwanzo ni galao na monise ni zenyu badasa zahe yaiko shanga mduko msafara kwa timwangu ne shamdo sadani pale maka mana wao ilinde nge usikune na monise ni zanzilo hiyo igalao yaiko wando emana Facebook wasonda basa iho in kwa jobuliwo shakona heda kwa joka ya wanunga jone zijiri egala wangu yo hido adalingu azalingu dezula hiyo handani gala wakita wao yai puwado yezemani mayuza makoja mwipomu ya rende yafanya akaba yake ya pula bahi laitolwa mapesa ino ipulwa bwa komori itola mapesa ikwesi kala komori ne gala waipulwa halafu ngabona konsule wewe gala wake jawawa ewe pwano wewe za barindi nyabo ngala dumuri kema marealisti rambeze kweli wi ngo opoze hazali shao hambeza kiri tukamo mwanzo kwezi tukamo mwanzo bahambeza kiri no na kubaliana nelewane ngozo ukaopoza shaa marongoni kweli katambani no isaibadili alhamdulillah na kubalemba mimi lewe mana ye dunia ilirao ekomoni nga mwambioni rika vanu
kada ka ujo urasa manungu hatu pako wajeni waju arsaidie samani mamdu nongozi banda kanzi imana leo wishawa jeni wambo ngarajua kumore bahaba naze votiza hao shawato oblige dabukara is Uthman Ghazali haelewa ukaya wajeni wakawatawali ntinu haku wakawidikti haku wakawishangaza haku wasabundizo azalini nongo ifanya hadani bwa 2016 amesirikali yahe kana mbwe compte spécial élection na mbwe compte spécial yahe imehadisi hata mi compte hata zongo zati za seminar zati baada ya kufanya ni asizi wajawa jeni ngado furnisha ngasina mapesa darma referendum bajawa jeni ngado ngasina zemainye darma ze vote ngasina zemainye shoshe we hu hokwari rohe harma o mezi kwezi hokari rohe harma o mezi wazoka karna kujo fanya mavote paka wajeni waje wabeka ikama akatusaidia ze vote kazina urelwa yopanku na mkubali mtukubali walillahi alhamdu wa zakili wale wao kwezi leo ino hosoka wanduazi ze problem zao ne ze bank hale rangwazani ya ransezi 2006 ujabano hosoka upatwa ikabaya ango patwa mkoli botundai kamwe shira kwa nasambi akautapala hata waje mishara ba msada banu avyo jolibe ulibe mishara mezi sita nabo mabsa jamii njani muradi na kama mezi sita ba ya wakubali wao abasa ino ze bank ngasfare wandu apale na mjempare pourquoi ngone garant ka alhamdulillah wanu wali wao kwa mzufu hizo sio na kababu uwe kwa utawandar mwe ostaragwa mekina nina banki na manulibwa nongoza wala isazali yo azali wanu azali fikra emergency ndio hale kwezi yabo wandu wa watu kubali ala kulli hali kingonzori hadai wardiwa hadai wana razana nona na swati yagwaju hamuonda sisa shatindawo gwa komori kwezi leo ngo tuishia wandu herima jimba swalihi azali hashitone pale mahami hashitone pale amma milioni 2 milliards 500 de pare ya bahani henda mbeni mapisa yao ya nisi wakaza mafunvu haukahindi balama madunu wandu ahengwa duka hunda zevote yabange na tema cha kudu jeti ya prene ngapisa lifanye kampani urugu 2 milliards 500 ukeja somo baka utoma majakudi yende hata hule warudi ya mbeni bahi wazia yako bahilongo watozi bwi na bomu kana angalie zembio daula ndao doka ya parana disemisani huli hata bahani hata misani huli ngambe procedure mwana na mbungao waziri juzao ni sana mnaza zilio na mazongoza ndao shay para yongo yo hibange dezilo wasali kwezi ngareshele yao zitabura kawana ndo aeroport usamoroni
ila raketi paral muradi changare sheli yao wuru hamuroni sahanda huwasuli aeroport satsan bahemba pasma kazwa bala yona bazali ya jaman 2016 kwezi azalibu kanza yani wandofanda bataya lene ya kale ya vision kaya ikala wafanywa hamaa na tepare ya misamu dilat na tepare fulani nasi wakomori wendaroho amreje inambe ba muishi anu bukaya ani wanu ambao kaya na zonzo kweli anu harumati na bonogonda rumhim nganzao unono do msomo nganzo nzia zonongo muhimu harumati anzo mwenje yezenongo nyini kumwajalia jana harma ompa gora kaufanya jana la fadol bay hawonisana ngo muhimu zanti zonongo yuzo zonti ngizo harmaiti hatu zigabili wakasfanywa ezenzia zigabili wakasfanywa unono zifanywa welo omwenje mono za taratibu za fanywa nizembio zendo hao haraka bano ndo njera manongo za omwenje kartala ani izenongonku tabuzanti ku tambishanti ngizo chantier zonti pia ani ngazifanye wao ngazendelea yabo mtu kama kenti keto because problem majeur the problem kuzo tambishanti dango azana jabana kamjesha greve ya msomo kwezi azana jabana ha avance ya miji wando hazo serikali wonti kanombido kwezi problemu l'université yo wao ndo kujitia wakao dependane daula wende ambao ndo ajikae daula ngwani kom mbabe hao no barao ntuti hao wafanya ndo kuwashindia hapa sawa tuhanda wa rejerme wa arme daula ta munande zikip shezo wondo azita wao mwanzo wake ma independent rangura isiazali haja kamjaishi ya greve ya matabibu wasabuka kartufanya hazilo kutalibag asalu mishahara na sinareshele yawe msofu wa razida wakail maarufu habaliwe biro yotabu ya mishahara na sora fambi no wiza urengeza na sadol maarufu ya renga zuza habaliwe biro wole mjaba kabati sui hakabati chao bali wanukabala kwezi bomsofu walikarja kamanga mitika komori bano razida wa eche dem boko tolo hazini watina kemna mnange badala hawnisaka ka remplace mnu fulani haina mndu na dhamana utolo abahiyo kazi wakaya haurenge badala ya mnu fulani bayrazida peuple imtowa hazini ani wanoha zel maarufu asomto waziza bana abano wa directeur mwajina basaka hawasaka bala bakamdo mtende abana wole hongo jani hunu ngur nikoleso kwezi mimi ngam amini kanga miharma ibada kwelezo ko mori no yani wala washashi kwezi toza haumbizo magolo gudugudu wadiwaza jataguraona ngwasohofu wani mimi ngiladhumuni ni waeleza hata wardize akili Islam na waisheleye yonziro shamjwe hazini fanyao akam aminika yani soja na marunda geja na marunda kama nzamangalie zimandamano ndo kafarasa pia wenji waruda kama waele wao waishele yao haunungo utosho wenji wazia waruda kama mnunga hula twiri hoko atundu buje kabati chao eni mrajahu memba yao na imtosho harejeha kansodan hayareje hata wale botila mandamano wa Faransa wenda pale muhondo wararu wenda Marseille hundo wararu wenda hundo wararu hakaya haunungo utosho wao waelewe kujidema hatende ya
amonge mimi ngam Amerika ngam herma ibada kama non nirejeze niyo ya wandu kwa hafa daila inshad ya jilan qad mata qaumun wa hum fi an-nas ahya bahwa nyasi wale mawezi nusia wafu weminyo ani wafu no barasi singarora hamangona muo kwezi amma mioni etagulono nyasi wangu optimist mimi ngabo mzima yanambia juzi lon fara kawala Idris Nuhu Dunga haku ukuri bala kuja porra mbia nzo ngombona zatsinda chayo nziro zokara kuba arema wazali kwezi mwishi ya Faruku mbuka yari ye pare ya ndambude ngati zemaliza hapo bufaru wakamadabdana na ndiseu waja jauhari waja taki emana matu pare ambuda sufla hindi kwezi ipare ambude mimi amwesheleo kafundi wangu alifunda wakazali muna mrehemu adondu mambude bahena di misu ekato sudi bana selia mitona mzade yabo timdolia wai watoholia bana au mutode hajabala hayungwa mbidi mbili timbelie mbidi haro mbidi ngoyo hemindu ekanga msiho tundu timdolia mbani lonzani ujasalia hemindu eyo sisi nilongoza kaona shukuria ye pareno mwenje bafaru kumbuka wakataza ni kawaja twa mwenje mahala kawaja twa pare mahala amtambeza mbuda juu pare mwenje telefoni zoza ndi makati mazima hazima kwezi akwemba biyo sangu mala huwa jina tena akawa tujoka twata kimoja mwanzo mwenje ubehenda nabo mabio karna ani amosheleyo kati Abdurrahman Mohamed yakaya kata Abdurrahman Mohamed yakau deside kuangalia ataki beba fanyo hazipa na mwana wataha motori zija wakumuriwa wazitashonga ama opposant churu babio sina ukhina ka takiwa kawona karno Rahmani bahwa mrahito do handwa hezi yahe wow wo mrahito si opposition non merci gon wamrahitwa dawo wakadona wow kaja amini yukam zabo muji fahari bajimba ya wataki edo mamatu hambaye Salim Himidi mjomba ho baisha zamba hareleza relewa akum safara taka kana ubawa Salim Himidi na makawla tumsafara officiel hene msafara baita mamaduda mtoe hoya kaya kombehenda na hitwa Mamadou lazim wala Mamadou ka ujaza jeri Salim Himidi hamparambe karabona ripanga ngo fulani bosali ze données échangées wala boya joka takingu jo pinda amon bekaya uwe mwanda ani ya mwando wandu wahe wow watukufu leo nja kanda nikemle haku shawu mna muraja amtiti li rila mwemba walo rukun kwezi rila mwemba walo rukuni tinauja na bebila ya zaliban yo akomore ngwa ijuwao ye wakati joko hukumu wa deze voti zijao e mana walo wa mabo mtsende haramaze voti na kuonda kwa tena bila uambona sisi nambaona rede ngasina bila zohamba abona aminu kama ni baraka na bila mjurambia amin sha
bilaza no kumuri ngo hashiri ngo yeshele yao ngo waonao Mungu kama zalika sinafanya mimi ngamkubaluka ya yeye bwana na ibada nifanya wenu ili niwaeleze aminuko wengi waelewa washasha baki wajohelewa akazo ndabu karna ujua ahe hazabira azisomo zilisomo kwezi abonge mtikanya harara bede de bagar jozi fanya ngar to henda wala msudo shanga yaba gabonawe kayare ndigar ede barandisa wasayus ala sibini hatta ngamendo warango kaya ngamudar moze kweli woto shanja jindwaji michoda zaba wote problem shatsena hizo ambao gazima kinisha wako ngori kwa nyasi kwa ani kwa sina beshelea hata mpaka ndabo garjola hanabanu nimbushire ni bahati njema nimlidungao na nimjoka ulidunga yekombange continueo senangana na refresh yani bawo shinzi nguo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khair